BM yada kwasinsia ase ne edu so no me wo Medimafo Herbal Hospital Dr. Penny Dr. Time da so e wa ha ene ye ne no edi enkomo doga no peye mu ache ya na ufri ha ukọ ba bi fofo bifri ha me kwatenase tenase ni wo poku ase mayela am ka so woni mam Penny wa appointment Dabi mo e fedodo medase yeah wadaro made achi bi enya nipa foforo mo hweye na Medimafo Herbal Hospital ni mu ye no ma wona di kan na ni wona nim dada no so enkoso ntie na ye hwede yo ma me na onyankopon ase na fa ye nyina so ye nim asema ato hebafo etima me fa mo afidi kesi so na me ma Grace Gifts Grace Bodu Dr. Grace Bodu na busuafo me mo die ene amanehunu onyankopon enhye wo modin de SCB agise nyame na beti ase nyankopon ni wa obi entimi nti ase nyame pe enenim de ase enti anopai Medimafo Herbal Hospital ye ne yadwumayefo nyina adigye ene amanehunu Emma Dr. Grace Bodu ene nebusia onyankopon fa ne kra ensie na ba bia etwa se wo ma na tena maye no Omana entramaye. Okay. Yes. Makasa no paya me kwakotena se wo poku ase mayira. Onyankopon Adom tumi a wode accept mensa no. Eye adwuma wo oman Ghana mu. Na ade ba ko aya na ekoso a aya na memedwen ho amenti ase. Ana no mai bi ba me ho. No aba second time na ye accident na wonya ye na ne nan no ne nan no mu bui ya na ontumi nante no so wachina enye yi na ne gidie chese obeba Medimafo but anytime wa obeba so bi ese ye nko Medimafo na ho de okwa sika doctor no bagiwo no sa asem ekoso me bebre me ka uma ba ko Canis market. One day when them was so when you see Cassio, when you Cassio, when you Cassio, when you Cassio, I am a minimum the entire. I ain't be bragging, say, Medimafo. A Cassio, they were building it in a room. I know you want more than no more. On that, they won't call her Yanka once. Medimafo Herbal Hospital. Building the would be a trestle, so the yes, ho, yeah, would do what be everything is on point now. So, drinks are there and for and no, and Jaggy said in the sentinel, no boy bedding. Madika said, Medimafo Herbal Hospital. Your charges F a chain, or be called Tim Quantain, what Tim Quantain and no do. Because Medimafo no. There be come say Medimafo ntumi mwapo. Medimafo ntumi nsisi obi. Sa wo kọ obi nchen eya tie ne din. Tie din no ansa na wako. Because Medimafo de obi a odi amawo. Edu be pie mo Medimafo a sa wo kura bi. Sa wo kura bi. Sa wo kura teku, ukura sempo a Nyankopon adom obeduru a ubenya wo so no de na eduro pie de be ma obi anso no. Nyankopon adom ayalesa ebefiri mo aba. Enti anopai Dr. Kasa wiye ya me kwatena se atwen oyalefuo bi oyale me se enne eye wokuada mu no akama mu ni eye da nipa ewuwu akuaku enti na se wokuada enti enne wukuo entena se na wu ebra onyankopon adi Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so eye the nation's doctor Aba or the time eto oyalefo bia yale so gidie wawuo gidie yesie na no pepe na yentumi mfa ebre ento ne yale so na wunwu na yale nko na ha wode a Nyankopon obeduru ho a obenya wa yale sa adanse a enkrofo die da ne da eche doctor enkran da bia me kam say enye se meduru ho a nipa guwa na ye me fo die ye me fe na eye me de ene se ana no joada betina se wo kumase ma bi boss doctor ene menantia ma wahwe
This is the second time me ba wo hospital ha. Me na last week me ba na mefu aye kakaraka. Me na last week na me ba na chese obi kura nim say yemfa me MP enko. If you say yesi me kidney asay, yesi me liver asay, me nkofi enkonkowu. Me anka me kofi akwa ko wu no ene doctor. Men nanti a chero ene man na kasa sole ye na on nanti na okọ na wo ba. We nyina kyerɛ sɛ Nyankopɔn de ne pa dom o my Ghana. Da bia me kam say o Nyankopɔn na me so akra nkasa bre yesie wo mo empim. Ento ya le ni bia wo hwɛ me anope enka na command to no yem. Wa yare ya che wa da dem wa che. Yale ya wa yare ya che nti wa gene sɛ wo yare na anu eduro eni ho. Da bia me kam say ade ya wo ne papa bia ya wo ne bone e wo ho. Debia asma meta e kan say wo de doctor me say me hia wo a wo hwe me wo gidi say me gidi say me ba Medimafo a me ho beto me the doctor e hia free wo ncha no pay ya wana montu say no po be tu na mo aba be piem Kumasi ye ebu akwa agugu enkna ye pokuya se mayira na wo twi bia me tena se wo kuada ene ya wada e wo enkna memu ha e wo pokuya se mayira na me de time ato yale fo yale yeso na obeduru ho anopeya se de enipa gidie ni adanse ankrofo edie na obeduru me pokuya se mayira ebu akwa agugu a wotumi se de bia me ka me se sa wokọ na eduani bebre sisi ho na baako nipa egusu a asam bakopo na ka cho se eduani ede enti Medimafo Herbal Hospital sie ye eduani ede enti na enipa dadeda enipa egusu ho enti entrance emayale enkun entrance mayale enso enmu wanimu ase ebra Medimafo Herbal Hospital watre ne nsam eji obi biara anapede wada dem wache emra Medimafo o metia Dr. Tam da so na Dr. Emfa Tam ento ne yale yeso anapede wanya suru omra Medimafo o metia Dr. Tam da so wo ebu akwa agogo na omfa ebre ento ne yale yeso obi biara yale ha biara no menko ba bia ba ko a anapa wo da sore ebom paye na wo yale nko a ese wo de woni kire eye Medimafo Herbal Hospital efise eho na sede dotie eni hweka ewo nwemfo nsem no eho saa na yale nso eni bibia ka ewo Dr. Tam da so ene na dwumayefo ensem fise eho ne bia yemfa poma ma ho emfa nkofi anapa ma mi a wo hwemi ana wotie mi poma ne kula wa wodi ko Medimafo no me kan kire wo sa on sa fa poma no on fa poma no sa nkofi biem hwe na wutimo na pe ya ye pia wakọ no ipa cho kan wakọ to yem ba bi bia yere na akwa duru bia no ye wagin pisa wo duru Medimafo nko ade a se wo po se wo mpo se efiri soro se efiri fem enko ade wo be duru Medimafo a efiri se Medimafo ni ewurade na wonam Dr. Tam da so obesa wo yale be brother se wo die kwan se wo be duru Medimafo Herbal Hospital na wonya mehu doctor no wo awutimi di adanse se yale na medifiri fie ba no entesa efise Medimafo ene ewurade ono na wodi tumi yale nyina tumi acha mensa de meka se ewia se yewe obi a wona Adom achede me doctor madom achede eye ebibiduro ayaresa ebibiduro ye wonu Nyankopon nanum asem ebibiduro pa na nipa betumi de ye ho atoso se obi yale no oba ebibiduro hospital gidi efiri wo Nyankopon ensem ani tumi a ewo Nyankopon sam no betimi afa se saa nipa no ye wo Nyankopon akoa ana Nyankopon na ayi no nko ade a Nyankopon adom obeduru ho a ayaresa ene fa hudi ebeba ama nipa koro eti de meka nyina ne se anopa obi bi o yare bia nka na koma ento ne yem se wani enhuna de mfie pinie wani ntumi enhuna de meka kira wo se sa anikro ya na maami bi de bi ba ho a oba ho adwo da ye hyense ne 2 weeks omra review de maami ni ko hu yenti wanti man tenase antwen 2 weeks ena mako enan na maami na san aba oba doctor me anantwie twam a me hunu ede bu se aboa entetia ena ekwe ene monyam ka Israel Nyankopon se onam Dr. Tam so amani tumi ada edi ewo enipa asetrem
if you say yadia emfidie be reject say enye ye kidney emfidie reject say enye ye liver emfidie reject say ehon tetuma ana eseye a aduro eni ho nyankopon ama ye hu say eya mpani ampa say ono na ebo ni padua no if you say be di obo ni padua no ono na ba bibiara eseye a owo tumi say ode foforo ese anan na yembre idie onam Dr. Town so eye nyuma akese ewo Medimafo Herbal Hospital enti na papa say na menim se mebusuafo na ekumia fa me kokofu me ye kokofu wiye emfie num ne manin tumi ensimu da menim se ye kumi na ya fa me kokofu se na enua hini hamakeka ewo Medimafo Herbal Hospital ebetumi asame yale maame bi eba o se doctor meka jense mama enuru na otwemi no obesori anante o se doctor se wotumi mame timi sori mpotena ema akonya so nante mi se baabi e meduru je mintumi nante bi ba se wotumi mame metimi sori tena ema akonya so anase efia akonya so na se me mampo ye aduane te metimi potomeko ema no na me de me sori ko na metimi asori afre me yale empaso a doctor meto na ntwe na di ayede amawo ma amene te adwoso sewa akura adwoso sewa akura obi a onim adwoso asma mekan se obi te sewa akura na wo nante aba me road ho a de ne nante mu odi adisima be aduo no ebetum aduru kwan ho ne 2 weeks no ma amene bedi adanse se ono nkasa so ne ya oba Medimafo no ono na nante pan ebeduru ekwan ho ebefa aka Medimafo de bia meka se ye ka ada bia me se ba bia nka danse die wo eye Pentecost asore dem ba Medimafo danse no aburo so atena honum efise ehon na wo beduru a oyarefo pe mu ka de ehano na won konsumra no nyankopon adom na yale no eko San Medimafo Herbal Hospital etie edidane da adanse nkrofo die enyina eda adipefe se onyankopon de ayaresa aba be piem kumase ye bu akwa agogo ena enkran ye pokua se mayiram bese magana fo nyina tie se ye hospital no ebi ni ba bia bi ye nton ye duro bia wo ba bia tabi me kam se Medimafo ma be pesika sabe Medimafo be pesika kaya wonuru be enso ko edua ya registered by Food and Drug Authority and I wonam keti akwa na ye di bi ya but doctor say on pese ye be say die meme wo enti no sa wo pese wo hoto wo a bia se wo ba pe eye kumase ebu akwa agogo enkran eye pokua se mayira na pokua se mayira eho na obeduru benya wo ya lesa enti se ye to ye duru wo ba bia me pato eye tro ana obi gina information center na obi de ka aba ukrom so ye sa tibie no ye de ka bia aba ukrom so we ye Medimafo fo na e ba beton aduro ya ka se debi Medimafo fo se ye ntolo be disa fo mo ma ye nche wo mo ti be bia na bo be hu ka bia na obi gina information center bia emfiri Medimafo na awre wo some say adie chi adie sanos ana last be 2 weeks mo me nya akonya na meko kolebu na eniema meko hu ye no na eni enyan ye wo enkwala wo ubetima foso tententi enkwada nkitu 6 years 5 years 4 years omonya kidney failure na midna di na mo say obenum herbal medicine and wonya kidney problem the aja medical doctors for ka kire no na san kwara nso anya bia omanum herbal medicine ana emuda ho ansani ye no omanum herbal medicine adie ba ko a amase say kidney liver problems adults bebre no ye nua ni dia ye die ha atoda mitumi tnaso gin bebre obekọ obehu billboard bi na tete kwan ya ye nananom faso wo fufu waduro no ne ya cancel mo se enye ne yakofo abefo afidie de yam da bia ya mekam se even nikanika kora ne ye no ne sono ye yusu ewo ho a
yes I dey ehi ni a change no ehi ye e fa hefa e ko yin gwaduane mu ya emu antimetals ya ewura nipa yem sese na aye bebre metals na aye bebre de metimi de magana fo se enke betumi a yensan ko bag we any ase sanko fa yenchi na sa eniema ya sesa na firi ye old system mu nyina na eye awura posam dan da ye di metals metal so doctor one mo je say metal akra kitumi te kra ko to wo ye mu a eye amane hunu adentina ye nimi say ye wo fufu tim even kura no so obi kura se fufu kura wo a but bi ko bo kura mpa enye esan ni pansa dem to wo de wo man boss wa ye hu say we di enye de enye ba machine ko yam a wo hwie de nyina agum a se eye se enya aye de afra we mu ne yamane hunu ense ni bebro ho a enye se ye ni ankasa ye tie won se eno na ekofo ya li bebre ahodo ye de ebre ene ko market drinks ahodo soft drink ahodo we bu ho be se ni a drop popo da ho kokofo ni nyina so a popo bi anya de enka we mu enti be ka enkrebo ho akokro ko school a the whole of betna school mo no wondi aduane bia and one drinks we edin na ka ho na ma yenkwa kete wuduru wa awiro eba na say no me number no eba na say na akora 6 years awiro eba say na akora 5 years akora 4 years wonya kidney failure yet no na sa nyema we bi enni ho eba even kwatete no open kidney case so be say the kidney obetuma sim from Sefia asanyo so ebesi konfo anachi ebesi korebu go back to 1960 1950 if you cry yemra emeduru 80 satam na Ghana fo ye didi ye banche ye di ye board ye num ye bibiduru abibiduru pie ni asase wesu a eseki abibiduru pie ni asase wesu a enka ye nananmu di ka wu before because abra wona no wonim brofuduru enti wo sori a ono ani dudu a okọ enafo ma wotwa kurama enmira oba wotwa kurama even tetemi kura no me hu se yetimi toto body na ye de body na abodudum ama na wadi test ni ye different why wo hu aduru dog me number na sa niema we na me se yenko bag na yensan konkofa na ne betuma ma yenya apomode pa enti upa kura na kosaki body yeah almost use the bidro more na bra greater Accra na hwe body for nyina omunyine na hwe yale ya body for yale na fa be compare Accra eno kura ekele wo se abrofo no omo amfa bibipa bi anyeden amoy entina ye da nanimo ehwe wo die ka kyerem se we mu ye abrofo yes we mu ye abro efo ye na brofo ye ntika sanase o se we mu ye de abrofo oti ase bibi pa bie ni ho omode ebre ye tembi on person omo kire ye se de ye wo no enye tete na ye di ye kuba anwa na ye die no na tese eboa ya pomude ene ye di obekọ ye se di con oil eburo anwa be ni wom tiene you eburo me tena Adom TV ha se ahwa bie ni ho ewa eburo mo baby o amkofa free ye no omo nkire ye na eburo die enka tie mi se die anwa wom woti ase ye kube ni se anwa ye na ye nim ba eburo upa bobo eburo so fagu ho afa baako o ye bie ni wa ebetene afa eye na dasam ani atro ho number ni 0244 77 4282 0500 727215 me free Adom TV a me sorry ya me kwakotena se na me the time ba ko we yeah me the time tu hwa ha na ha nyina yes me the time we ato because e bia na wo tin the fan ese me ma time e bia wo ya den 3 hours e bia wo the 2 hours na wo ato me the time ko to ya lofo bia ya le ene ampa ya edwa wo poku ya se mayira
Say Dr. Tam to no was sending pabwa kase etona konya mu a yale ni bibia ka efise ewiase obia won master yale so won master or Dr. Tam the nation's doctor. Show. See Dr. Time that's so now you're telling can Medimafo Herbal Hospital and I ended dim come ya be a friend na any name come up my year pokua senso and no otim na color me white and green. Yes. Sign for fair kama. Boremu no be hwe medidi afia amankwa tamaklo de do so no man ne kwabna sante dem pense mu no etwaso.